Sora 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 Kane ka jaka kalong ka ba itinarba Katno ka jinggit at kamarian Katno ka jinggit at kilong kiwa Ringkat ki kahit ki doon hasinda Ale 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 niya bos durur Ale ale niya selfie Bansa namha duhla shay shingi Bansa namha Kane ka jaka kalong ka ba itinarba Katno ka jinggitin at kamarian Katno ka jinggitin at kilong kiwa Ringkat ki kahit ki doon hasinda Ale 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 nginya postur Ale ale ngiya selfie Bansa namha duhla shay shisngi Bansa namha din ki khun kikiti Kasora kalong ka jaga kaba itin nagshisha Nadu kilum kiwa ki khayit ki dem Kibri huru kilum ki basne tinarba Habaro ine ki thai sora Baro kibri una kileng ka perte Kis nga pinot Ponsya kare ka jaga Sora 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 Kane ka jaga kalong ka ba itinarba Kane ka jaka kalong ka ba itinarba Sora 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 This place it is truly very beautiful How beautiful nature is How beautiful the hills and rivers are Along with the valleys that lie between them Ale, 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 ale. Let us post photos Ale, ale, let us take selfies So that memories remain till daylight fades So that memories remain for our children and grandchildren Sara is a place that is truly beautiful With its hills, rivers, valleys, and plains The people too are very kind and lovely In all the regions of Sora People from all over the world Feel happy to come to this place Sora, 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 Sora This place, it is truly very beautiful This place, it is truly very beautiful Sora
Soda, soda, soda. Soda, 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 ये जगह बहुत ही खूबसूरत जगह है। सुंदर है यहाँ के पहाड़ और नदियाँ, साथ ही पास पास झरने भी हैं। आले 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 हम मिलकर तस्वीरें पोस्ट करते हैं। आले आले हम साथ सेल्फी लेते हैं, ताकि एक दिन के लिए नाम यादें बन जाए, ताकि अपने बच्चों के लिए निशानी छोड़ जाए। सोरा एक ऐसी जगह है जो सच में बहुत सुंदर है। यहाँ के पहाड़, नदियाँ, झरने और मैदानी इलाके सब खूबसूरत है। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे और प्यारे। सोहरा के हर कोने में दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। लोगों को बहुत अच्छा लगता है इस जगह पर आना। सोरा, 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 ये जगह ये जगह